All right, mama kwa by the TV so akoda nyame program na say ana yeguso a ye de dwumadi e de ebro no se na mu nyina mu nim ye se ene your official Thanksgiving edema akoda nyame after so okoko win talented kids season 12 no ewie no ene ne da wo sheda ada ne fans nyina ase but yenim se akoda nyame ko talented kids one kofo be ene ko program no enti no akoma akwai se oye program no na yankofo no mo koye eko compete ye no obia aba beta na chi omo ma ebia afi no nam kwanso ananse ebia bibinti enoma madwa but oba ha dia rap crache and the double any spaji money ade other ones akan na obia ye saka and the double ene ne ba betu and e dey say patron hoyo and the ebia na me nke say munim no tan say ba no competition mu na ono enana oye I think say echi on na be the only dancer na aka the competition mu ansana kwa grand finale no Andy say biaboko patro biaboko. All right enti no ne enim ne say Andy dancer and Ghana has say no enkofo bebre na no ehun ne say asano nkwa echi ba yenim obi te say dance god omode asakwa kodwu echi ni Andy what should Ghanaians expect from you ewo wa say after say wa kwakwa win talented kids ewie no asano na wode ko Asande, my recent day, I said, minimum school. Because school now, minimum trainers. Me a plan, they say every program, they say they say they are fun. Sana minimum trainers. All right, okay. Andy, yenim say akwada nyame na wo di ne dwumadie ama ene waba be pia sei Andy woni akwada nyame muntam ti setama na competition ko so ne ade no na wonu ni say ene wo ye ni Thanksgiving waba be pia akwada nyame na me ntapia fine na me ni dia glow wo nyina kan bom ya results asani akwa ye competition ti aba na ye boss when the first manage okay no dia ni ji say it my defense ni pa ba go pele bet my defense ni pa mi to my defense. All right eti na ye nim say akwada nyame program ni na waba den na obeye ama Ghana for oh ti say the mechanic we tire hona me singers kan ti na mba program mama se mba we defense me ba se mba Ghana for any aji sama ba talented kids serious ma ba se sana yana mo talented kids na me sana mba be na se eti yebe jam wa akoba before antina obeko no ma Ghana for nyina ehu social media handles se ne be ya obi betumi follow na wa hwe social media ambato Sauko Facebook Andy Dabo. Baby abako bia Andy Dabo. All right, Andy. Nyame inshallah say frɛ wa buy. What? Okay. All right. Andy Dabo ena ye no. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you got it. Est-ce que vous êtes prêts pour cette échange? Je ne suis pas intégral. Vous êtes prêts? Hello Ghana, keep watching Ibadan TV.